Magsusuway at tapuin mana Tori mo Kadakatongo No ditambalo Yesus kasasari koromo Sanong sabon kumadatin sanan at ako po katilang busam kau misis at ako po iswang sambayan. Kinarahingan sundo iswang radyang sorga kung si kau da kaswaban diti kano kagoy haid kapagyamong maya diti kaisisan da sumbayang kaswabon insan pa makiano kagoy haid pangahakan no gisam dat alumis piramutan alumis na giot ponorimo dahay diti panambarasan nagi pangimbulan dahay kaswabon pa ino. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya maboras ako asanong kaswabon insan pa kumadatid insanan. Puji Tuhan. Tu kaswabon na ba no? Kano to kagud at kapagyampad iswang got kaisisan na sumambayang iti halipiyah dat pukul 5 labi no? Pukul 5 labi to no? Kung sikaw nagi to kano to kay dat ay kapangukab-kagud iso o panambarasan di kapiaput di panambarasan di kanihab karait di Yusuf mantad ko harapiro-piro hot muntok dohod o kita kum osonongid ori tandati ay ilo na di kaswabon na bayno nga oputan po di dati iti karait ay kinaindalanan di Yusuf antakan dahil sampagunan. Tulo na po panambarasan dati ay kaswabon na bayno nga tinipi. Tay ko nipi. Ikalansanan dat nga lumis ngay nipi dati di kosodop di tenu nagi atumbayan ko dharo na ikaw purimanan dati di haro ko mo yan di nipi. Kapasik ako di pukul 3:47 di kaswab di tenu. Intay ko wasap nga harahot wasap itong pinay kumin. Ay mantad ko naip no koy pihukod paing ka kasi ay iya di hanok minaylong doho gisambot no hupan ako di sinumaliwan di hirid kinayon na ni di kasyo. Puji Tuhan, okay? Puji Tuhan to harohit nakano may papasaliwan. Ako hindi kailam yoho tundori ko haro pasuay sa kirad di nga sa kirad iyati ot ay pili da kinarahingan da may panguhup da tulon da suwayam ikalansanan da onuan to kinarahingan da kuwasa papaindalan di tugas at numan kinarahingan patumboy. Asaro ko gadi tinipih mo. Tu itina nipihot asaro na tulon dat ay oraitan teko ndam ti kasari-sari to kay awayaan iti ko mo nipi. Haro na mo borosat may nanti duri no ka. Haro nagi karait sayra no pod iyati harahi paindalanon dati di kanihab oy gitan ngay nundad iswang nipi. Nuno na po hit ato korohian isosorohan antakan di tinto domodop nga sayra kodop ko inapondohit isorohon hondom-hondom manudi nga oy gitanid iswangat nipi ka. Pengkurada ko nawayaan. Iya di hiri ko pengkurap hiri nandad agumu nandatit ay may pamarati iti nipi. Pengkan kadaw iti sinuratan na tangolun babasawon dati nga pengkan na tirati dan nipi ka. Nga haray matigay mo na pot
hardi ko pa monopod. Doho na pod, kaubasan, iyoho, kay piho ko na pamoningot nga, singot ako. Jadi kay piho ko na pamoningot nga, mimpanaw ko na po, labi pandad, may dumo nga, mintang-intang ako nad, ako karubadit moningot. Iya di na tapurimanan, sekira miagal ko kay pihdot, haron nage boros sa tulundot ay duanda nipon ka. Kaubasan na pakad au udan da nipon na nipih nga, haro ho pinayandat ako na poko o Rwanda sumakit nga milon lagi kamandat midupagun. Kuy ay naku iya din akong bala kuy no kay pinaiduan no nipon la. Nga montok na pati midupagunom idoho doho naman kapurimanan. Ako ni kapopot-tapot kapi ako nga piro-piro no hot ay ihitid hilap kinay non dahay tinumong kiadom. Kaubasan na pod ay pi ko nga magiduduo hitit napa daging magiduduo ina pay tulon dat itu mangkiadidi nga hinoh dahiri. Di kailad iya kayo lah. Nga tumano da pasusuy da gulo-gulo, miagal ko kaypih kano pod manampakaid o nga lumis, nga tumboyoon kakahinipi. Ay aswayan na tangolun di laid dat ay harohit ipagilitan dilad manampakaid o lumis mimpanaw nun dadiri kampung. Iya di kakad ay mamalapis sinipi. Jadi sekira na pandad ganap no iya di nga ando at tumboyo inipi kabo. Iya di nakalinday igulo-gulo pod moy ino pa inipi nga abatal katumboyo. Kudi kailom paing kurobay no gi. Tu itinupot nipi nga gumo na pahit ratian da tulun. Atumbayaan ako nagid manikid dati nga harohit kapuri manando kayo ino pa inipi nga iya dit atapot montak da kayo. Kay pitulanot nuno. Paing kukuron gadi kay pitulanot itinong kolotaw. Kamon da tulun da haramoy uhang ka. Mantad po dit kasuang no pasikula manang nga korongo ako na ti kamondat ay kay pitulanot no pa nga harumuhang dia ka. To kombal mo tinda kay pitulanot nga mantad da po din na kay pitulanot bisaraw-saraw pihondom-hondom say rama da haro sumanda ko mo'y pangirimit haro mo'y pangirim tay ko haro mo'y silik-silik haro pandeminto nga to kumano giginad ilo na kanti tulanot hindi ka. Kon pakandod ino pa'y tulanot nga it obisa kutukan ngay ko ka o bulih ko piyo mo ti kando ko mo nidit o kutukan ko hom apatay no pa'y tulanot iyo di iri ka kahit obisa ko piyo ka kabo kakah no maturi dat ino padi ilo no padi karuhang no iti karuhang tako naipihan tulanot ko paing kuro. Koni kinuntik idi. Kay pisuang talun nuno. Aray karay tet panasakit mo ti dino ka. Kay pi karabaw, kay pi biawak, rogon ni kagayat di ka. Sekira na po may pomondo, may pimpanaw dong tuwang. May pakisuang talun. Ino pa'y ororongaw ko nga. Kay pi ka sumandak. Kay pi na pa sumandak, hara-harapan dat. Haraan suang talun ka. Hay kanto tapatiri bagi. Mana tulun dat. Hiburan-hiburan iri bo. Panompuy rakto mod panomod tamod no. Panomod tamod no matugi. Kay pirogon. Kay pinapat tumulod nga no kadi. Uyon da sumuni.
Jadi kombal ako yung matigadit, hapod daging hapod 2 taon. Koy piyokod haro mamagantay dohod, ilon nasawat, ilon nasawatom porotuon ako naging porotuon do nga mambus-lambus pundod kodok, mambus-lambus pundod. Kakuan po di Columbus nga kahulak kilatawan, arato kago hirinundok Columbus. Baling kahangan mo rin mo. Wayoon nga sumuni kam hingga di muni-suni to kayo hapya kayo pi nga muni-suni iborito di kayo pi sumakay helikapto kapal tarabang kaboruntungan kakakopos yun ka. Kayo pi harot anak nu kitanak harot ragang tembuagang nu kakatumbaya ay oritan ko na tao mo ditigi. Hari karay tetok harhot kauntungan haro rezeki ka. Dohon na pod naumbalan nga ako'y papatapot kay piho ko na pasuma porogon nga haro masaalad iswangdet ay karohanian. Yun dihod-hod naumbalan lah kay pirogon kay pisuma porogon. Kawaya dat kahangan da karohanian. Iya teko iswang ga gereja ahli keluarga hara awayaan idohon numbalan lah. Nga iri komon kun ako imo ti popot-popot iti. Man to na hiburan-hiburan. Kay pi momolobong ko tinan sendiri kumbal to kay pid napatay ko. Lobongon ko na iya nga muhup yung may pangalit. Mangalit dia dat iya napatay. Mangalit kay dia. To oposik mo ti kaswabon nga iyo podi otopot ko piyo nga irinended tok puji Tuhan. Kasambayangay no mo. Kasambayangay na paimpasi ako ti pamati ka. Kokoyoon nundong paimpasi po ka. Nga syukur na gitu iso iyat ralan isa kasiwatan datid kanu det kansamak kumakin orahingan det hali piah dot tinipi kombalat misuba ako kuron kombalo misuba komposik ko nga tokoy kokoton gay nasib po tu topot ka kombalo ko nagi kay pitya di monopot lah koy pih moti nga kakabar di dari kampung ko to kisuang di kuo ka ihumon no dim isay koposi ko nga pamilosuan pamilosuan to koy osanong tunipino ka ay gumo na pamahan nipi to ka tigi piro na taon 2 taon piro na nipi insan no modop kadang-kadang inipi sugut osonong apay nipi nga pasik to ko manud putan kahago putan kahago hinipi modop ko nga otopot ko piyod putan nga to komiri no aramay nakapuri manane paingkuroh dot moed ino pay nipih nga lumis nakombal ako yung matikap yung ay minumbalay samboliko no rasuk kagyat ulun samboliko na sa luar samboliko na santut sambolikon na ay sarong bantal sambolikon na kumut sambolikon hingga di ikaw udot na kayo pangudot na ko may napapaunso umbalay na ko manambalik apoy lalanok kangambo yo ko kangambo tiyo ko ay sa itrati seno ko ilad ay kontak did kumano kayo ato ko pagatan nila ni Pilo okay isuang ga kejadian 4 na hupadong miso iti kamayan dat nipi nga mantad po di
iti kasalimpunan da tulun di nakatalib nga kawayana ti kamuan da tinipi. Ikaswaban kanihab naretan da ti anipih dit juru roti om juru minum. Om kaswaban na padi bayno nga ay bulayan dati at tinipih di Raja Firaun sendiri. Paingkukura di siya nipi gisambot ano di siya o buruani nipi daw mokilo hom nuno komunyon. Saira na pa nakatali buat 2 tahun koipih na di Firaun da isiya na pa nga paingkakat tahirid di sandat bawang Nil. Kamayan na pa nga mantadit kinaiduan ni dit juru roti om juru minum 2 tahun kaipih na dihi raja kadaw. Om nakita siya dahirid bawang idi sinumaliwanat turu tinanda sapi dit alumisat kaingkokoton ongolomu om mga kanda sakot dahirid di sana bawang idi. Om kakita nagikago siya turu tinanda sapi da suway isinumaliwan manta dahirid bawang idi ara at kakitanan ongo kuguy agahoy om paingkakat tahirid somakit sapi it ditino di hirib si di sana bawang. Ino padihit ang ara ati di itong kuguy nga minangakan didit turu o sapi dit ongolomu. Om kaposik na hi Raja Firaun. To. Muhat ako dakom hingga dako korohian. Ongolomu ko ongokugoy. Agahoy ko olombon. Suway tiga kamundo olomu om suway olombon. Olombon na po nga igomuk. Kon ko iri kare. Olomu na po nga berisi. Ya di bagi. Urus agahoy tay ko akugoy. Yoho nga orohyan akugoy. Dikid hanahanom sanga daw intal arola timbangan do karuhangom intalum may timbang. Tok iya ano di ko pihot. Apagot may timbang intalum may timbangom itu ito. Kasimban iri poin-poin no kasimban ki. Jadi tumbayan ako ay itinapot lobby iti kongonduan tay ko iti kasumandakan korohian po ko nga okon ko agahoy bo agagas ki agagas orohian to kad agahoy mada to ko olombon tay ko akugoy olomu nga kombal kombal ako matid antakan na po di nga bujang po ngayon ni Pastor Justin igit talongan ko. Ngayon siya igit talongan ko. Ay matindo asanonggot harga sumandakot may angil-angil di bo. Kasyom ay matindo asanonggot agahoy ko piyo hoy. Asanongin dit kitansi-tansi hikasari. Nudi ko mo dia sitar kang kum oratian nakasawo kasyo. Otapoti ka piyad ay saira na po did kasawom nakarati ako di kamuan di siya. Jadi muntak ibujang ay kasawo po ng oratian. Hindi ko paingkura ko mo yan. Nga ay ikomondot ibor sa dusun da aralambot itinapagyat ang agahoy ang akugoy orikos nupagya boras na ko ditino di orikos nga ikamon na tulundat nice looking kakagagi nice looking ay oromo suway padi kago oromomol gi nga dati na patamodan kapiyad iti kamoyan dot mantamong katinan nga okon ko
momok taketit alumis kakitanan, iri na pom kumoduo na ribo. Akon kay hitamodan ka dati. Tamodan to na po nga mo'y iyati na pada nga ang sihat. Ang sihat to ko, ang lidas to ko. Miyagal po doho tu it monon monontian mamakai pagya sutakin nga susa. Haro na po panon iti tongo ko say lagi haro na po panontianan dati kumun kun pa nga gumananggan ang tiyan mamakai po sutakin nga susabo tumuko kad ilad popo sulong nga sutakin nga ngayon sutakin na gid sa kiramo ng sutakin nga sutakin na giot mirikaw dirit diri kahon patut tepakaw mirikaw kon kugakod Sera daharahit wansay-wansayan nga ino pay wansayan pairikaw tay ka payong kuro ay oruan. Iri nakakuhaan dat iyati na patim tamodan na padadati nga asihat tako bo. Iri tamodan tako. Ay hinggo na diri di. Jadi ino pa dihi turu tinandat ay sapi dot agahoy nga minonolon dituru tinanda sapid ang alamu. Tokoy. Kapasik ni Firaun, kodop kagoy siya kumain duo. Saira na pod nakodop isyo ayat 5 nga koipih na kagoy siya kumain duo hingga minintalangot harohot sat kagalo tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Mano po borosod ay turu tinanda gandum lah borosan no pot yelo dit ang lumis nga ko kita intalang kagut turu tinanda gandum bit agahoy nagi miagaliru miyaw-riyaw no dat sayra dat osagi tangus ino padihit gandum bot agahoy di nga minonolon dit gandum bot kitonsi kaposik na di Raja Firaun ay tinipi kuy pamatid di kasyo agaknya ia bermimpi sayra do kaswabon hiri na dit atang kabodi siyo lohowo nga siyo hitsonto bupodit milo-milo dahil kerajaan Mesir may siyo polombusa inipi daw nga samulun piyang ay sakano mamarati dat nunuhi ni pidi siyo kadid di juru minuman kumadi Raja Firaun bahino na padi nga kapurimano ko oporluh di mamaray to kesalahan ko di nakatalib antakan na padi nga antakan di tinumugod ko kumad pagaway nu iho ni kadaw nga numan pagilo miyampay di kapala juru roti insan tatuong nakaipiyahay iho na pom ikapala juru roti nga haro ni pitisom-tisom haro nagirati daw haro sangulunot ay tulundot kamulakan tulun Ibrani hamba kepala pengawal istana itu komando pengai Potifar pinopolombus set nipidahay nogi minamarati kumadahay dat nunuhi nipidi miagal no di kopyedit ay pinolombus di siyo iyo dino na tumboyo gisombo iho na pa nga nakaguli o kutit pangkat kutimpud dondo ino pa juru roti idi nga numan pagiso iyo dino kapyahit nakatumboyo kasyo suho na di Firaun na minamalahaw Yusuf may na di siya pasaliwano mantad hirigilan may guntingay tingalanay panampakay minay taguang di Raja Firaun boros di Firaun kumadi Yusuf minoginipiha kuhom ay sa sangulun piyakano dat
Popoylo da nunu komo yang dinipiku nga norongong kud karait dia korongaw kono pa dinipi om kanu kono mamarati kasyo. Om simbar di Yusuf kuma di Firaun o koni ko iyoho nori suai ko kinorohingan imanahak dat ay kesejahteraan kuma dia tuanku Firaun. Om boras na padi di Firaun kuma di Yusuf isuang na panipi ko nga paingka kasyo. Ayat kapadam 8. Antakan dot paingka kata ko dihiri di sando bawang ganil imbulay na dihot turu tinandot sapid it ongolamu om olumi sa kakitanan daw mangkanda sakot tahiri di sando bawang di nga imbulay na kagut turu tinanda sapid it kulit kulit po kakitanan kasyo. Ya dinuman po lopo to do kulit arat kapyo kakitanan agahuy po ngay om aku po kumbalo na kakita sapid iya dihot karat to kakitanan da hitim Mesir. Om ino pa dihit ang akugoy di ang agahuy nga ni diola akano it turu tinanda sapid ongolamu hali piad na kano diola ituru tinan nga ituimi to kakitanan ay say komogoton ka. Om hirin na di nakatungago ko. Koy piho ko nakagud harohot turu tinandot ay gandum o lumis nga intalang nakagud turu tinan dit agahoy om miagali di rumiyaw iya dihi kadaw tu ni inopohit agahoy di nga minangakan dito sonong om no Columbus kun nati kumadit insana ni milo-milo nga aiso no pohit kanu det popoilo dohom nunu komoyon ka orang rongkigang rangkig nga sekira sapi om taon sih ni gimuti di kapiyahi rangkig pudit di aiso ni lunok it taon sih no kapi aiso ni lunok mo gi boras na padi di Yusuf kuma di Firaun ku ay raja nga miagal kinorohingan na pong pinapasunod kuma dia dot nununang kuit man de kinorohingan paindalano. Bah om ay ako na di opudan mano pa ako tilong busa membasa ki hire no padi di tampinay nga ay minanggigit terati it mano pa oringkas dahiti na panda kerajaan Mesir nga turu taun dat kalimpahan om turu taun na manalaos turu taun dan ino pa tanom-tanomon nga o bintunda subur om katalibu pande turu taun ni nga hiri nande kamoyan dat aiso nande milo-milo nunu na pa nga aiso no miloman tanomo kamondat ay 7 tahun kalimpahan om 7 tahun kabuluran. Jadi ino pa dihit ay cadangan it numan di Yusuf paborasa kumadi raja nga osanong nadidat dada mo taturu taon di man poy mogono itit ay poninimung dati ti pangakan-ngakan. Jadi turu taun sakira dati mananam boparay tok tumali bulo masus karita api matulad diti. Om isuang paturu taun nga manimong takod piroh no po ginumu dit santob no po dit orikot-rikot ka. Om hirino dit ino po dit tangkob diolo nga maman no po dit tomod mo
gumuo na tangkob ina pa'y timpunen pohom, ina pa'y ngayon di tangulun pasuanga diri tangkob nga ointob po. Piro ginumo, piro karung, piro nu pa nukat dati, piro tin di ako basanding piro tin, sekiro paray, piro karung. Nga mantad ko kino gumuo, ano di lo opudan, ano di ointobom piro ginumo idit tinimong lo. So linay dot turu taon. Yun Om, orikot mo tindad katali po turu taon nga hirinando kagud aiso nando hit sumuni. Tay ko mo no laws. Kolombusan nila ay hodid kejadian 37 gisom buat 5 podam turu nga timungo na di dirajait pagawai-pagawai nga daw paingkura takaditi momili takaditi isay di manguasa itit isay di pangurus ka. Oh, tino po makikinang o DM mom isay dati lantikon to kay Willie Sui lah pangurus. Willie Sui pangurus at ay makanan. Pangurus makanan to ko. Isyo nohot isyo na oduya ka. Raja na po nukasyo. Ay di aysa no suay pilihan dati ti isyo na lo Yusuf ka. Hali piadi dat Yusuf no pati nga sampagunan orang asing dahil kinina nilo nga isyo na pohom nonuan dat kuasa nonuan da mandat dot mengurusi dit temodon da monimung nagi memogampi di pangakan ngakan idi. Paingkuran ang kukogoyo da kuasa da tinahak ki Raja Kumadi Yusuf kanu pod hiti Kejadian 40 ayat ke 44 boros di Firaun Kumadi Yusuf yoho na Firaun nga miampai det amu nu ay laan sakira na pod miampai anu ay laan songulun pia nga aabuli amilo det momogiom dahitid tanah Mesir. Kamoy na po nga okon na po kumantada pangilaan di Yusuf ina pa'y tulun-tulun di nga amilad pa pa'y nalandat buru-buruan di lo. Sakirad may sumaliwan kamantad Mesir nga mustik kay lo Yusuf pikira-kira tiyan di. Ay sa nabidad sa ngulo na raja isil di lo. Miyagal man ko di pa nakakinarahingan di. Nuno pa ko ngayon kaguguraw no nga mustik kay lo hisiyo ka. Yun di kagayok kuasa da tinahan. Jadi ingka nohot ay nawayaan. Okitoh dati dot nawayaan di Yusuf, okitoh dati dot umaraja kopya kinorohingan mentok di siya. Mantad po di mo ginipi siya di hilo, powalay boliau daw. Pinatam itorobong, pinadagang, korikat hilo di Potifar, katanda say po siya, poswango gilan, koswango hilo gilan nga, kasiyom sorohan na kuno, kasiyom dit juru minum, kon nalihuan ni juru minum iri nga, ya didit apa tuh, tak kuno di mengimbulay, bayno kanu gisyo, 2 tahun, nakatalib. Sayra na po di dot ay nakalombo si Yusuf pirati dinipih di raja, hirina di dot kalantik na di siya pegawai tertinggi kerajaan Mesir antakan ini. Isiyan na po mo ako ni katulong na Mesir sampagunan. Nga sayra na po miyampay kinorahingan iswang kaposiyan di siya. Hingga na po ko ngayon nga tatap no inapohikain kokoton di siya nga barakatan na kinorahingan. Haro kasuwayan ko
I masyarakat dati lah, oduya det iya lo no matu lagi miagal ko i gereja nopo nga in inopoy okon ko anggota gereja dahiri gereja toko nga harohit lebih aktif nagi ko yati sebagai anggota gereja. Sekiran i kampung i nagiit okon ko mamasok iri nagiit dit alumis ko yung kokoton iri nagiit di korohian da tulun gisambo yati na po nga mimbulan it ay um, kaburu nagidisiyo ka nga ato ka insalaw ni rid Yusuf ka daw nga miya galid dinawayaan okon katulon do mo sirisyo nga isyo nagidihit no silih dot uwayoon mila na dati borosan dot nomor 2 da raja Firaun anta kanilo panumbayaan to na po nga hinggo na po ko ngayon dati sayra na po otopot dot iyati na po miyang kinorohingan nga angkaton to kay kinorohingan. Um, paingkurang nga di Yusupilo ipagilitan na po dati iho na po kokito iho lah miagal na po siya tuno ko yung tanga na lot akon no ko atumbayaan na kinorohingan nga magisusuway po isuang ginaw ko ay norolihan mo ti di siya lot ajaran diolo yo di na kadawhit haro isa gurup katua-katua gereja o kita ko nga yo di ni kadaw bo miagal ka iti mo sitar dati bahkan iyati sendiri sira na po dot mumbal to na ay kaluong nila damba kan nakatumbayaan nga buli jadi daharo ni karay ay tumanud na di sila ajaran diolo ka tay ko haro na hi pagilitan dati dot mantad ko miswaya hugama da ko mikaruhang iya may kadi tanud di karuhang may sambayang hilag gereja diolo nuno di suang ginawa dati ay tumanud do di siyo tu ay moy no di sambayang hilag diolo ka iho gya nga iya dito sa Roku aya orubat tadi silo moy na di sambayang hilag diolo ka nga Yusuf pinapakita dat ay hali piat ipagilitan nila tulun da atumbayan nga akon ko isa bukti da isya na pa nga nakatano dila ajaran diolo akon ko isa ipapakitad isya na pa nga sinumimba na katumbayaan hali piat ipagilitan nila tulun-tulun dit atumbayan kinorohingan jadi iyati kadaw nga puji Tuhan mentok do kayo harani orang ko kesaksian dat mikaruhang sangulo na Adventist nakasawod suway hugama moy siya tanud do may sambayang moy siya tanud may sambayang ano kapadi di anggota gereja mimangat iyati no po kagitom ay tumanud di siya ka nga puji Tuhan bahkan di ipay karuhang daw nga sangulo na ketua gereja dating pubay no manta di perjuangan di siya ay gisam bakombal ngay no may sambayang hirid sambayangan di karuhang daw di lain jadi inapahiman dati nga itinapakoy kokoton dati pairolot tokotit tulun-tulun iti pamagunaan na timpubay no ay lanam ako kura dila kababayuhan ako kura dila pananudan ajaran tay ko pagagangat dati nga maita ko na patatapo o ginawa dati miagal di Yusuf bahkan na sangulo na radya painsuang gagilan paingkura na pa'y kain kokoton naway andi siya nga ino pa'y katumbayan siya patilambo sa ogirot iyati kadaw itong pinay nga sayra na pod ay ogirot ako
hali piat ikantakan na nununo po nga pasti det kinarahingan na kumarajan ipagilitan dati. Hinggo nagi hinggo nagi di dati gi kupi nagi nga aratu tokono. Aya. Iti nagi takanon nga aratu tokono. Nagi nurdi kaubasan aratu tokono aya. Iti no ti sakit toko ti timpubay na obiratu. Jadi ikalan sanandot ilo na dala I will go dati. Nunu na pohit awayaan toko nga may na dati pagira to o ginawa dati may dot ato kada aratu lebih pondot timpu na podondom ipagilitan to ti tulun-tulun da ikalimpupusan dat pamagunan. Kalimpupusan no bati bo. O gumu na ti o kita dati do kantakan dit ay papakitad apatut to na tumobat apatut to na I will go da timpu do bayno. Bah, jadi miagal di pahitian to na ti pelajaran na kasaba no bayno. Kung sikaw tu harangay ot ay ginaw dati dot I will go hali piad isuang tokod koratuan na timpudan do tay ko kagirotan nga pagisiso tokonod gumirot mundar kaguhot ay pagindalanan na koposyon rohani kumakinarangan. Ano misiso tokod isuang sambayan? Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dot kasuaban na bayno insan po dot nakaimbulayahay nangimbulayahay panambarasan right ka diusu dit halipian ipintangan da tulun-tulun da sampagunan nga isiyon na pohom nakano dot miningkakat kasari mangigit ti katapatan panumbayaan kumadia halipian isuang pamulo kondisyon nga sira dot monopotisyo iya nga kano dot kinumaraja maya diusu ihay dating pubayno nga ay rohyan dahay iti na po kagulian dahay kagiratan dahay pananudan dahay kumadia nga olanus ay sa dakon tabon dahay gumuli o may nahay uhupay tu haro kasari na pohit panumpalid dorogon maya di korohian kalamukan dahay bisa mo asaro ihay dat ay konsadu mantadit panumbayaan kumadia. Kung sikaw Tuhan tutadaw do bayno nga hakon nagihan isuanggot tindalanon na kaposyon isuanggo buru-buruan dahay nga haro pangupano gisambot asili hay berkat dahingga na pohot ay ko ngayon kay katandahay. Kumpunan tayo sanando sa dahay Tuhan masambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati isuanggat panambarasan ni kasobon bayno hinako po ikalan sanandot sumanang-sanang takang magindalan intatando katampisal intatanda onsut intatanda pasimpang mantadot ay koing kokoton do karuhanian ang pananudan dati kumakinorahingan hinako po.